Ndabasuhuje bavandimwe. Uyu mugoroba ndagira ngo turebe uburyo bakarikira coordonnées z'iburyo n'ibumoso bw'umuhanda mu gihe ufite center line. Ni ukuvuga ufite axe y'umuhanda, coordonnées zayo urashakana coordonnées z'iburyo n'ibumoso. Uko mubibona aka ni agatonso gatoya, hanyuma tuvuge yuko dukeneye gukarikira iburyo n'ibumoso kugira ngo nitugera kuri tere tube dufite amakoordonnées ya axe, dufite aya gauche n'aya droite, bitabaye ngombwa ko duza gutera center line ngo usange iburyo n'ibumoso turi gukurura metero. Bikorwa bite rero? Ni ukuvuga ngo coordonnées z'ibumoso, wenda duhereye ku z'ibumoso, dukeneye point id y'ibumoso, gauche ya mbere cyangwa left ya mbere, dukeneye x yayo. X yayo iboneka gute? X yayo ihwanye na x yo kuri center line gukuramo distance. Reka twihe ko distance ari metero 3, hanyuma gukuba sinisi ya angle ni ukuvuga gisement ufite. Ubwo urabanza ufungure parenthèse, hanyuma ukande kuri angle, noneho ukube pi ni ukuvuga ni ukubera kuko bikorerwa kuri cercle trigonometrique. Hanyuma wongere use nk'ufungura parenthèse ariko uhite wongera uyifunge, hanyuma ugabanye 200. Iyi 200 ni umurongo ugororotse mu gihe angle zawe ziri, mu gihe angle yawe iri muri grade. Iba iri muri degré ushobora guhita ukoresheje 80. Nurangiza ufunge parenthèse yawe, hanyuma ukande kuri enter. Ubonye x y'ibumoso, hanyuma y y'ibumoso ihwanye na y yo kuri center line. Gukuramo distance twihaye 3 metero 3, hanyuma gukuba sinisi, ubwo ni trigonometry turimo, kuba sinisi tugafungura parenthèse. Ubwo ni sinisi y'iki? Sinisi ya angle ufite, iyo angle ariko ikubye na pi kuko turi kuri cercle trigonometrique. Hanyuma tugasa nk'abafungura parenthèse tukongera tukayifunga. Ubwo koko nagakoryo ko kugira ngo formule muri Excel ikunde. Hanyuma ukagabanya 200 nuko turi muri grade. Ubwo bibaye ari degré twakoresha 180. Hanyuma tugashyiraho parenthèse. Muranyihanganira, kuri y hano dushyiraho cosinus, kuri x niho dushyira sinus. Ubwo byari binciyeho, mwihangane, cosinus. Noneho warangiza ukagira enter. Mu yandi magambo ukuvuga ngo y ya gauche ihwanye na y ya center line ukuyemo distance, ukubye cosinus ya angle ukubye pi ugabanyije 200 grade. Hanyuma z yo kuri gauche ihwanye na z yo kuri center line. Z ubwo ni elevation yo kuri center line. Gukuramo distance n'ubundi reka tuvuge ko ari metero 3 nk'uko rero twakomeje gukoresha. Gukuba dever cyangwa pante y'ibumoso, hanyuma kugabanya 100. Ubwo ubonye z yo kuri ku bumoso. Hanyuma rero imaze kuboneka biba byoroshye, ubwo formule ubifite, ubu wamanura wascrollinga ibindi byose ugahita ubibona. Ubwo no kuvuga ngo izi ni coordonnées ariko z'ibumoso ku
y'umuhanda. Hanyuma tugiye kureba n'iz'iburyo. Pariti y'iburyo ubwo ni ID, hanyuma droite ya mbere cyangwa right side ya mbere, hanyuma dukeneye x yayo, hanyuma byumvikane ko x yo kuri a droite ihwanye na x yo kuri center line, niyo reference n'ubundi. Noneho guteranya ntabwo ari ugukuramo, guteranya na distance twafashe kuri metero 3, ushobora no gufata 3 n'igice biterwa n'umuhanda wawe carriageway ko ingana. Guteranya distance gukuba sinisi ariko ugahita ufungura angle, nako ugahita ufungura parenthèse, ubwo ni sinisi ya jizuma yawe. Ariko atari byo byonyine, gukuba pi kuko ari muri cercle, hanyuma ugashyiraho ugafungura parenthèse, ugahita wongera ukayifunga. Ubwo byo no kubera formule ari bwo buryo setinzemo ya Excel, kugabanya 200, warangiza ugafunga parenthèse. Parenthèse ufunze ijyanye n'iyi ya mbere, ntuyitiranye n'utungutu tubiri, noneho ugakanda enter. Formule coordonnées x uyibonye yo kuri a droite, no kuri y ya droite ihwanye na y ya center line. Hanyuma guteranya distance twafashe metero 3, gukuba noneho bikaba cosinus, ahubwo ngo sinus ugafungura parenthèse, muri cosinus biri muri parenthèse byose ya jizuma, hanyuma ugakuba pi kuko bikorerwa kuri cercle, hanyuma ugafungura parenthèse ugahita uyifunga, ukagabanya 200, hanyuma ukongera ugafunga parenthèse, y uba uyibonye yo kuri droite. Hasigaye z yo kuri droite, z, hanyuma z ya droite ihwanye na z ya center line. Ubwo ni bimwe byo gukarikira amapante n'ama difference de niveau. Z ya center line ugateranyaho distance, twazemo 3 niko turi gukoresha distance, hanyuma iyo distance ukayikubona deveri yo kuri droite, hanyuma ukagabanya 100. Ubwo nabwo ubonye z y'iburyo, hanyuma ugascrolling ibyo ubonye, formule yawe ukayimanura hasi. N'andi magambo, ubu dufite coordonnées za center line, dufite iza left cyangwa gauche, dufite n'iza droite. Bivuze ngo ugiye kuimplanta ubu ngubu waba ufite amacoordonnées yose. Ngayo nguko rero murakoze. Habaye hariho ikibazo mutumva, telefone ni 0788667222, 0788667222, kugira ngo tube twagufasha mu bundi buryo. Byaba byiza ukoresheje WhatsApp kuko guhamagara rimwe na rimwe hari igihe ushobora gusanga hariho guhuga. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha kandi mwige mumenye, undi waba afite icyo yadusangiza nawe yakidusangiza.